Right lang bige am nuli ga san ta mai pe je to de le zai na nang nu na go channel de viewer ma te wai zai na subscribe te ba mi je na ka re do yi go channel ze in za te te za bam de le an mai go video za ai ga nu ki na poi bezina lam na da zai pa ze kum kya gum sa pada ga kan ra ba to ga za bam ga na pe mek za pa ngoi ta di za an ni gum sa pa ala ta sa bom do lak ti le su do pa halai te ba ma ga interest sang sa pa bam si ga na pa le singo si ta di za bam le su do halai ki ngai sa pada ga pa hat pa te kam nu sa che sa pa het te sa bam da za na pa na ki se tu recording te pa kai la le nang de le ge nang tu me le mi nge pa na le sa te pa kai la da za na nang nui na pa go halai de pe na za na a go chane ga do i upload te wo za na I guess side screen ga ngi ngau le a sam pe chane ga do la le na ka na le te rob le za environment ning so ma le se ba ka pa go boka sing ne te pa ko le da za ngya za video de skip te mang za last ria pe te ka lo se ba nang se ke mai de le za na nang nui le za alam za song ka gum za pe mek ngo chi chak za ngo ba da ra hangya klumai bam no se be ina apo video ngo ma le ne za request te ga de le nang nui chi lo bang nui kam do chi ra hangya share te ga lo se ba alam pe nang se ke mai de le Problem